good morning guys. Assalamualaikum. Jam ngeen fanaan. Back at my work again. Guys, you know, I just realized this morning when I was getting ready to go that although I've not been working for 1 week now, I injured my back on Thursday last week, if you guys must remember. But I seem to be losing weight, like honestly, around my waist and everything. I'm like, what's happening? I'm not even doing the works, but I think because the whole time I was in bed when I was in well, the first few days I was just like basically paralyzed, guys, in the bed 24 hours. Just to even get up and get to the bathroom was a problem. But I think it's because I wasn't eating too much. Maybe that's why. Or could it be the 6 miles that I did? I wish. 6 kilometers that I did that paralyzed me. That that was the reason. I don't think so. I don't think 6 kilometers is good enough, guys. There's some road work or what. There's this truck thingy cleaning the road coming. Let me excuse it. That's so cute, cleaning. So yeah, guys, it's like, I'm like, what's happening? You know, my tummy is going and everything. I'm like, it's because I wasn't eating or what? Like, guys, although my tummy is still there, but it's like, it's going. Honestly, guys, I'm like, what's happening? I think it's because even before I start before I even do the 6 kilometer walk, I've been doing this 1 meal or 2 meal a day. To be honest, I hardly do 1 meal a day. Let's say 2 meal a day. Like I'll have like fruit or I'll have like smoothie or something for breakfast / lunch, because I'm not a breakfast person. So normally I'll have like 12, 1 o'clock, and then I'll have my dinner early. I've been doing that for a long time, so maybe it's just starting to pay off now, you know, like to kick off. What's the English word? Because I don't think I need to walk fast, guys. See, that's where I'm walking to. I don't think, but I still have to be careful with my back. I'm getting excited. My back is still not healed yet, guys, but it's really, really, really getting better. It's amazing, you know. So, yeah, just to say to you guys that I'm gonna continue my walk journey. I'm back at it again, you know. So excited. And today, I don't know how much I'm gonna walk. I wanted to challenge myself and did the exact 6 kilometer that broke my back, and just repeat it and tell my back to find a bridge and see what my back gonna do. But my mind is telling me to just do 3 kilometers or 4 and slowly, gradually, you know, build that instead of just jumping on the 6th again. But I don't know. Depend how I feel and which part of my mind I'm gonna listen to. But anyway, guys, yeah, we'll see. I'll let you know how much I did. I'll put it here for you guys to see how much I end up doing. But yeah, feel like doing the whole 6 kilometer again. See ya. That morning sun on your face, that's everything. Wonderful. That morning sun on your face, that's everything, guys. Oh my God. The morning sun. This is wonderful. Walking is beautiful, healthy, just peaceful, wonderful. You're on your own.
in your own world when you're walking. That's how it is, guys. You're in your own world when you're walking, especially when you're walking in nature. Now, everywhere is a nature, guys, as long as you can see the sky. Like I said, it's all down to how you see things and how you appreciate things and make do of your situation. dox dafa baax si yaram te dox daf lay may jàmm sa xel mi fay dal sooy dox te doxoo ak xalaat bu leen di dox ak xalaat yu bëri di jaaxle ba leen xalaati àdduna su ngeen di dox xalaatu àdduna ku ko topp xenu ko suba ngoon guddee bëccëg nga sonn àdduna dafa bëri coono baal leen ma ni may nokkee parce que maa ngi waaxu coono àdduna kenn mënu ko wax gàddu suba ngoon guddee bëccëg kon na su ngeen di dox situation bi ngeen ne lu métti métti génnee leen coono bi teg ko ngeen focus si dox bi di sant yàlla di ko gërëm ci li ngeen mën a yëkkati seen tànk yi di ko dox loolu rek jar na sant yàlla xam na nit ñoo xam ne tey danañ génnee ay millions mën nañoo génnee ay millions jos pour ñu dox jos ngir ñu yëkkati benn tànk kon na yow sooy dox sa tànk yi di dox nii free of charge santal yàlla te xam ne situation yow mënti xamee si àdduna lu métti 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 li ngay dox rek xam nga lu ne nga dox dafa baax si wérgu yaram tarap sooy dox di dox ak mindfulness di dox ak sant yàlla di dox ak doyloo àdduna doyloo li nga xam di dox ak gërëm yàlla gërëm yàlla sa bind bi la bind nga mën a xam sa ñaari tànk di dox gërëm yàlla si lu ne rek sooy doxee noonu fay tax sa àdduna gën a xam jàmm garab gi ma bëgg a tàmpa sa àdduna gën a xam wér gu yaram sa xel mi gën a dal nga gën a mën a xam jàmm daal doomu aadama njaay léegi ñun ñu si bëri man sax loolu daan naa ko def fa ñuy gàddu xalaat ba mu ëpp man nag yàlla dimbali na ma xalaat ma suma koo gàddu suba ngoon guddee bëccëg xam ngeen ma sax su ma meloon noonu duma mën a mel ni ma mel waaye daan naa ko gàddu lu bëri loo xam ne fi mu ne damay toog sax di wax ne su ma yëgoon xalaat ba ko gàddoo lu bëri gàddu coono àdduna fay tax yow yi nga mënoon a xam yi nga war na def yëpp doo ko mën a tee def nga jàpp si yàlla xam ne yàlla de situation bu mu la mënti def tey dana ko dindi moom mi ko fa def mën na koo dindi nga jàpp si yàlla soo mënee nga julli ñaan nga julli ñaan bu dee xam nga yàlla calm down bul topp yeneen nit ñi nga xam ne fañ lay ne di xoyoñal for exemple wala di la ñaawal wala defanteeg yow soo leen toppee dëgg fay tax sa xol bi du ma sa dal nga focus si li nga war a focus si li nga war a focus I'm here, guys. This is where I went down that day and I'm scared to go down there today because of my back, so I'm gonna be strong and walk back. I really want to go down so much, but I'm gonna be strong and go back. It's down here. That's where the water of lake is. Fii laa tollu woon fii laay tollu rek dellu ndax ma wàccee fii may dem foofu la ndox ma ne bëgg naa wàcc torop waaye suma gannaaw gi wéragut suma forcé wàcc nii parce que si dafa gudd forcé dox bu fële mbala ma forcé wàcc forcé xéegaat suma gannaaw gi maa ragal mu sayaat te suma gannaaw gi day taneegut bu baax de
tane na waaye wér a gudde fi ne nii sax maa ngi koy yëg may forcé rek ndax docteur yi ñu ne su ma doxut du wét waaye xaaral ma xem fii rek te delluwaat fi nekk nii lii dina nekk 4 kilomètres or at least over 3 kilomètres moo gën ma forcé suma gannaaw gi dafay ñëw xamaat problème di métti xaat man gannaaw gu métti gi mosul maa dal façon gannaaw yii kon nag maa war a def ndànk seen ngeen doon I really want to go down there guys but my back is still paining me. I can feel the pain. It's not healed yet, so it's better I walk back. You can go down if you follow that road. You can go down, keep going. I used to walk there until I reached a final destination. Well, it's not final destination. You can either continue going down the stairs and cut down to Haymarket, or you can walk back. But right now, let me just be strong and walk back, because I don't want to force it and go down again. And then my back is not healed. I can still feel the pain, especially this walk I'm doing now. It's kind of like I can feel the pain a little bit, but it's very good, guys. I can feel that it's totally better. So yeah, guys, just to motivate you guys to do the walk. If you first start the walk, you're gonna have a lot of pain when you first start it, okay? As you can see, a lot of pain. Your back could be paining, or your legs, or your whatever. My legs are not that painful at all. But for a few years ago, when I first started walk, my legs were so painful, and my feet and my toenail, because I was wearing a shoes that was not very good. The trainers, that was a bit tight. My toenail was paining me so much for like a whole week, because I can just jump and walk a really big walk on one go. You know me, like this. I think it was even more. So after that, I just keep forcing until my toenail got used to it, and then I bought a better pair of trainers. I still have it, but it's a main one, because my feet are big. I'm size 9 for a woman. It's a big size, UK size 9. So the one I have, even this one, is for man and woman. This one is fine, but it's not like for walking like long walks. The other one I have in the house is, but it's not fancy at all. It's like a boring man looking shoes, but who cares? I wear it too. They're more comfy than this one. Ooh, look, that's where the dog is bound from this building. I hope the dog is okay there. So yeah, just to motivate you guys to walk with your back straight. So I dox na nga tàllal sa gannaaw gi. Sa gannaaw gi na tàlli straight. You walk with your back straight, like this. Your back straight, not like this, but you know, don't walk with your back like this. Walk with your back straight, okay, guys? Su ngeen di dox bu leen sëgg, ngeen taxaw nii, okay? Taxaw nii, okay? Parce que fa xam ñun ñoo xam ne sëgg la ñuy doxee fañ ko miin. Doxee sëgg baaxut ci wérgu yaram, baaxut ci gannaaw. Soo newut di dox sax fa baaxut ci wérgu yaram rek doxee sëgg in general. waaye soo ko fàttalikoo rek di practice sooy dox nga siggi, su yàggee danga ko miin. Sooy dox nga siggi waaye joxe wérgu yaram dafa baax si sa gannaaw gi. So bu ngeen di dox da ngeen siggi taxaw ni leen yàlla bindee straight ngeen dox, okay? It's hard parce que maa ngi dox ba pare di wax, it's very difficult. waaye dama leen bëgg a motiver rek. Gis ngeen fu may dox ni. So yeah, just I was saying, you walk with your back straight. It's very good and healthy for your back. It's very good. You walk with your back straight. A lot of us walk with bending our back. It's very common, especially when you have weight. And even people that don't have weight, they do it.
It's just a bad habit that a lot of human beings do. I do it too. But I keep remembering not to do it. You know, especially when I'm walking. And I'm gradually gonna get used to it again. When you're walking, you wake up in the morning, you do like 5-10 minutes walk, fast walk, and then you go back home. When you do that, you're gonna get used to this routine of not just, there's another cute dog. Not just you're gonna get used to like walking with your back straight, because you wake up remembering your back have to be straight, but it's just the peace of walk, the peacefulness of walking, mindful walk. So you're gonna carry that peace all day. So I advise you guys, even if it's 10 minutes walk in the morning, you don't have time, you can just do 10 minutes back, or 5 minutes back. You walk really fast. That's a lot. As you can see, even though I'm talking, which is why I can't really walk really fast, you can see how I'm breathing, dying, and I'm sweating. You cannot really see it, but I'm sweating. So these walks are very good. Even if you do just 5, 6, 7 minutes early morning, just walk really fast and walk really fast back, and just feel grateful and thankful. Feel mindful when you're walking. That's gonna carry you and give you a good day. So please try the walk, guys, and let me know if any of you is doing this journey. Like I said, I know it's the wrong time of the year for this, but we start now practicing, so when the winter finishes, we already mastered this training. So we just need to keep going then and walk, and even jog if you want. You see what I mean? So that's the goal. It's for 2020, inshallah. We should jog on. Okay, guys. See you again soon. Thank you for watching this video. Don't forget to like. See ya. And see you again. Yeah, lu ma doon wax mooy, xam naa ne fi mu ne nii time sedd lañ ne si dëkki tubaab bi, neexut pour ngay dox, waaye pour ñu dox, pour su sedd bi di jeex fekk miin nañ dox bi. Léegi li ñuy def rek mooy fa ñuy gën a dox yu sori, mbala ku bugg a daw nga yokk si daw jogging, mooy daw ndànk yooyu. Su ma nee ba yokk si dinaa leen ko woon, di ngeen ko gis. Dafa yomb actually, slowly ndànk su ko defee yàlla nañu may wér gu yaram gu gën a baax, incha allah ñun ñëpp ñu fekkee. So yeah, jërë ngeen jëf si vidéo yi, bu leen fàtte di like. Naa leen gis beneen yoon. Koo xam ne mu ngi dox na ma waxal ma xam, koo xam ne doxut it soo mënee xa dox na nga try nga dox, wala nga def sa néeg exercise. Ok, danaa try ma def vidéo, su ngeen bëggee ma def vidéo exercise si néeg bi ngeen waxal ma, pour yéen ñi nga xam ne mënu leen a dox wala bëggu leen a dox. waaye dox bi daal moo gën, try leen ko te dafa neex. Ok, naa leen gis beneen yoon, incha allah. Bye, take care.